uKristu inkosi. Izwi lesibili elashiwo inkosi uJesu isesiphambanweni, litholakala evangelini ngokuloba lukaLuka ongcwele isahluko sama-23 ivesi lamashumi 42. Ngicela ke ukufunda no-32 no-41. Luke 23, verse 32, 42 and 43. Kwakukhona nabanye ababili abayizelelesi ababeqhutshwa ukuba bayobulawa kanye naye. 42 and 43. uJesu sasesithi esinye iselelesi, Jesu, uze ungikhumbule uma ufike embusweni wakho. Ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami eparadise. Cela ukufunda ngaleli humusho engizolisebenzisa. 2 other criminals were also there. They were being led away to be executed with him. And the other criminal was saying, Jesus, please, remember me when you come into your kingdom. Jesus said to him, I assure you, and most solemnly say to you, today you will be with me in paradise. Bazalwane, kafishane zine izinto engifisa ukuba ngikhulume ngazo kuleli vesi, ukuthi namhlanje kule nkonzo uGood Friday uLwesihlanu oluhle, lapha ezwini lesibili ngithola uJesu enikeza ibandla lakhe isiqiniseko ngempendulo ayinikeze iselelesi mangabe ethi, I assure you. Lokhu kuqiniseka kuyimpendulo uJesu ayinikeza iselelesi ngoba sicelile okuthile kuye esithe kuyo yonke idrama eyayenzeka phambi kwaso safikelwa umunyu, sasesicela evesini elandulela leli elu-43 ukuthi sicela ukukhunjulwa. Le assurance ayikwazi ukufika kumuntu noma kuwe mzalwane uma ungayidlalanga impilo yakho kuJesu wacela ukuthi akukhumbule. Okwesibili kuleli vesi ukuthi izinto ezikaNkuluNkulu mayiqinisekiswa
ziqinisekiswa ngaleso sikhathi ukuthi nxa ngabe siza kuye sithulula kuye ukona kwethu, yena uyasithethelela ngaleso sikhathi. Akathi kusasa nxa ngabe siza kuye siyedlala impilo yethu, sengathi lolu suku luka Good Friday ongajwayelekile ngalendlela ungesole lutho. uNkulunkulu befisa ukukhuluma nempilo yakho. Yonke lo drama eke yenzeka, ngabe kwakufe iwave yokuqala iwave yesibili, kodwa uNkulunkulu befisa ukukhulumisana nempilo yakho. Okwesithathu, uJesu kuleli verse lika 43 uthi, I most solemnly say to you today. Uma ededela uJesu lenkululo lesisethembiso sombuso kaYise, akasidedeleli ibandla lonke, kodwa usidedelela umuntu nomuntu. Ngiyafisa ukuthi ungayifunzi esihlathini. Kungenzeka Nkosi yami ukuthi lapha emazweni asikhombisa kuye kubonakala kusamdlalo, kuye kubonakala kusa competition, kwesinye isikhathi kuze kugcwale nasey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ubani ubethina simzwanga, ubani ushumayele kahle. Bengingafisa ukuthi kulolu suku olungcwele lukaNkulunkulu, kulolu lesihlanu lwalonyaka, le ndaba uyibhekise kuwe ukuthi konje mina uyangikhumbula yini uJesu, futhi ngiyamthanda lo Jesu ngoba mawukhuluma naye ukunika impendulo ngaleso sikhathi, futhi unika eqondene nawe, bese yaqinisekisa ukuthi wena uzoba nawe eparadise. Sengigcina, thina abakholwayo sinekhaya labangcwele eliyiparadise. Umbuzo ofanele uyibuze wona ukuthi will I make it? Ngoba ikhona into yokuthi sewunikeziwe umbuso kaNkulunkulu, usugranted umbuso kaNkulunkulu, kodwa kusafuneka siwusebenzele. Kunencwadi engangiyifunda ye-mathematics eyayibhale uJJ Dreyer. Ngapha ngasekugcineni kwa-matric bayikhumbula abanye abangangami nabadala. Ngapha ngasekugcineni yayi-orange besiba nama-answer ngasekugcineni. Ithi benga nama-answer bese kuthi ngapha ibe nama-chapter ayefika naku-20. Kodwa wawufike unikeze isibalo esingapha kuyi-chapter, kufanele ukuthi usenze ngaphambi kokuba uyoqinisekisa ukuthi ngampela i-answer iyiyo yini ngemuva. Umbuso kaNkulunkulu ungowethu sonke. It is granted to all of us. Kodwa uzukuza kithi ngetray, kodwa kuzofanele ukuthi siwusebenzele usuku nosuku. Futhi okunye sengigcina ngifisa ukusho ukuthi umbuso kaNkulunkulu uyawujonga. You must set it as one of your objectives. Ukuthi ngoba ngikholwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngimbone uJesu wangisindisa.
abanye bezinye inkolo ngisho befa bambeswa ngeyikhumba kuthiwa isidwaba oyofika naso kwabakini abangasekho. Ufika ugqokile kwabakini, kodwa thina abakholwayo sithi kulo mbuso esinikezwe wona kufanele siwusebenzele ukuze siwemukele ngomusa. Umfundisi Ndlalela ushilo ukuthi ukubakhona kwalezi lelesi ezibili nesesithathu esiuBarabha kusho izinto ezithile. Ngeke ngisayiphinde isho umfundisi. Ngicela ukueda lokho ukuthi ukubakhona kweselelesi ngapha nokubakhona kweselelesi ngapha kukhombisa ukuthi ibandla likaKristu noma lihlangene kodwa alinayo injongo eyodwa. Ngizawulikanisa even lokuza kwethu ngaphansi kwesiphambano. Ngizawulinganisa ngomdlalo wama-idols. Umdlalo wama-idols lapha kwi-TV abantwana bethu abawuthanda kakhulu unesifundo esihle kabi ekungazi noma baye basinake ukuthi kukhona abathi uma bayilungiselele ukuthi yebo bafisa ukuyithola i-golden ticket. Kodwa khona abanye abathi mangabe beyilungiselela bazi ukuthi bona vele akusikhona ukuthi injongo yabo ukuthola i-golden ticket, kodwa ukuthola i-wooden mic ukuthi ubhedeka ngcono. Kunjalo-ke nasembusweni kaNkulunkulu. Iselelesi sasingapha kuvuka kuqubuka okungaphakathi kuso ukuthi kanti sona njengoba silapha simbona uJesu sizwa intshumayelo ishiwe esinye iselelesi, kodwa sona injongo yaso akusikhona ukufinyelela embusweni kaNkulunkulu. Sengigcina umbuso kaNkulunkulu siyofumana ngokuthi sidlule enkonzweni yokuthethelela okuyiyona abazalwane ebishiwo ivesi lokuqala. Ngoba ukubani iselelesi asifikanga lapho khona sizisola khona ngabe kasufumananga umbuso kaNkulunkulu. Ngicela ukuyichaza ke sengwahlanganisa amabili lamazwi ukuthi lena yokuzisola abanye lenkonzo bayifumana ngoba siyeza ukuthi mase behlakazeka babehamba beyishaya ifuba. Lokho kungasho ukuthi babe bosta, kodwa lokho okwenziwa umfundisi bangabe enza inkonzo yesidlo ukuthi babe khombisa ukuyisola bona laba babe ngama participants ekubulaweni kaJesu. Ngiyafisa ukuthi sibambe le ukuthi indlela idlula ekuthetheleleni ukuze sikwazi ukuthi uJesu into okuyiyona eyamnyakazisa, into okuyiyona eyenza adedele isibusiso bazalwane. Igama lesibusiso yinto esiyithandayo njalo isolimini lwethu masingabakholwa ukuthi njalo mangabe sikhonza uJesu ophilayo sifuna ukuthi asibusise. uJesu wasidedela isibusiso kuselelesi ngoba sathinta inhliziyo yakhe ukuthi lo uthinta injula yalento engayithunyelelwa ngehla ezulwini ngiyithunya uBaba ukuthi ngizolanda ngizokhanda ibandla lakhe. Yingakho nawe mzalwane kukhona okushodayo ekukholweni kwakho. Ma ungafinyeleli lapho khona sikuyeke ukuthi usindisiwe noma usindisiwe ukuthi ucabanga ngedestiny yakho ukuthi kanye nawe ukwazi nawe uyobe ukhona yini kulelo khaya labangcwele. Kodwa kulelo khaya labangcwele kudinga ukuthi ukusebenzele ukuthi uzufike khona.
kuqala ngokuthi ufise ucela uJesu ukuthi akukhumbule embusweni wakhe, ngoba kwamanje usakubiza impilo yakho, ngoba ngelinye ilanga uzobe seyijaji esewumahluleli. Egameni likaKristu, amen.